ya nk'uko umaze kubona rero Inimanda Sport TV igiye kukugezaho uyu munsi rero n'ahandi hantu turi buze kuganira. Turaza kuganira hano iwacu muri Rwanda Premier League. Turavuga imikino igiye itandukanye kuko kuri uyu munsi hari imikino yabaye, gusa hari n'imikino izaba kuva uyu munsi wa none kugeza ku munsi wo ku cyumweru. Harimo imikino myinshi igiye itandukanye, harimo imikino iri buze gukomerera amakipe amwe n'amwe ndi buze kugarukaho. Ariko nyuma y'uko twatuvuye mu cyumweru cy'icyunamo, ikipe ya Al Hilal ku munsi ukurikiye yafashe iya mbere, ifata abakinnyi babo bose babajyana mu mwitozo wo kwiruka. Bura ikintu cya mbere mushobora kuba mutazi, iyo umukinnyi amaze igihe adakina, urugero amaze nk'ibyumweru bibiri adakina cyangwa se adakora izindi siporo runaka, ikintu cya mbere agabanyukaho ntabwo ari kuba ari physical, ahubwo umwuka, ikintu kijyanye n'igihaha kiragenda kikaba gikeya. Niyo mpamvu ikipe ya Al Hilal yafashe iya mbere mu kubyukiriza abakinnyi babo mu myitozo ngororamubiri, bagagenda bariruka kabisa, Kigali barayizenguruka. Tuvuye ku ikipe ya Al Hilal yafashe iya mbere ikabimbura izindi mu gufungura imyitozo, ikipe ya Al Hilal nayo muri iki cyumweru tugiyemo, muri iki cyumweru cy'imikino ifite umukino utaworoheye. Reka nze twihute kugira ngo iki kiganiro kitaza kugira iminota myinshi. Uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa kane haraza kuba imikino itandukanye, ariko aka kanya dushatse twavuga ko iyi Rwanda Premier League dushaka twayifata yose tukayimurira i Rubavu, niho ibirori byose by'umukino bigiye kubera. Uyu munsi ikipe ya Marine irakina na AS Kigali. Ndagira ngo muze kubyumva neza mwitonze, uyu mukino waza kwa ku saa 9. Nekereza ko aho ubone iki kiganiro uyu mukino warangije kuba uba, gusa njyewe nagikoze kare, niyo mpamvu wagomba kuba wanakibonye. Ikipe ya Musanze irakira ikipe y'Amagaju. Iyo mikino yose ndi kubabwira iraza kwa ku saa 9, usibye umukino wa Gasogi n'ikipe bagorera uri buze kwa ku saa 1. Impamvu uri buze kwa ku saa 1 nuko ikipe y'igihugu Rwanda y'abategarugori y'abatarengeje imyaka 18 ifite umukino wabaye ku saa 9, ariyo mpamvu yatumye ikipe ya Gasogi iza gufata uyu mukino babona gurira bakaza kushira ku saa 1. Iyo ni imikino rero yabaye kuri uyu munsi. Ku munsi w'ejo hari imikino igiye itandukanye, ku munsi w'ejo kwa gatandatu, ku munsi wo ku cyumweru ndayivuga nihuta, nyuma tuze kugenda twigarukaho. Ariko manze nkubwire, musabe ikintu kimwe, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu yitwa Imanda Sport TV, ndagusaba ko wakanda subscribe ukanakanda like kuri iki kiganiro nimba ugikunze, kugira ngo ubutaha tuzajye tubana buri munsi, ngiye kukugezaho buri munsi nge ndi ari w'u Rwanda. Ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Etincelle kipe y'i Rubavu irakira ikipe ya APR. Twageze i Rubavu, ndaza kugenda nyigarukaho iyi mikino, ndagaruka kuri uyu mukino wa APR ndetse n'ikipe ya Etincelle. Reka nongere mbabwire ko ikipe ya Mukura irakira ikipe ya Ermirek, ni imikino ikomeye cyane. Ikipe ya Gicumbi irakira ikipe ya Muhanga, mu gihe ikipe ya Kiyovu irakira ikipe ya Al Hilal. Umukino uzaba ku saa 12 n'igice. Mu gihe ikipe ya Rutsiro, ubwo ndi kuvuga ku cyumweru, izakira ikipe ya Rayon Sport i Rubavu. Umukino uzaba ku saa 9. Mu kiganiro mperuka gukora kijyanye n'aya makipe y'u Rubavu, by'umwihariko ikipe ya Marine, ikipe ya Rutsiro, ikipe ya Etincelle, n'amakipe ahuje ikibuga. Icyo kintu ni kimwe, n'amakipe akorera ibintu byose hamwe, bivuze ngo iyo imwe itsinzwe iyindi iravuga ati oya, ntago byakunda ko iri itakaza natwe dutakaze, mbega bameze nk'abahora bahatana. Ni ukuvuga rero ikintu cyatse kuvuga hagati y'aya makipe yombi, hagati ya Etincelle ndetse na Marine ndetse n'ikipe ya Rutsiro kwakira ikipe ya Rayon Sport, Etincelle yararaye ikinye n'ikipe ya APR.
abafana ba APR baramanuka bakaza gutangira gutanga umusanzu wabo kare ku ikipe yabo, n'abareyo bakaza gufasha abafana ba Etincelle kugira ngo barebe ko ikipe ya APR bayihagarika. Bivuze ngo resultat zibonetse kuri uwo munsi, abafana ba APR ntabwo bataha, baravuga ati ibyo twabonye byo tuzashigikira utsindire Rayon Sport. Niyo mpamvu uyu mukino iyo bigeze i Rubavu, iyi mikino iba ikomeye cyane. Ariko ngarutse kuri iyi mikino ya Rayon Sport ndetse na APR igiye gukorerwa hariya i Rubavu, ni imikino iri buze kuba ikomeye. Reka mfate nk'urugero inshuro eshatu ziheruka ikipe ya APR yakinye n'ikipe ya Etincelle. Ntabwo mu mikino itatu iheruka, iyo baheruka gukina, ikipe ya APR ni umukino umwe yatsinze ikipe ya Etincelle, ndagira ngo mubyumve neza, yayitsinze ibitego 2-1. Naho ikipe ya Etincelle ari ikipe yorohera APR. Mu gihe indi mikino ibiri bayinganyije, hari umukino banganyije ubusa ku busa ndetse n'undi mukino banganyije ibitego 2-2. Murumva rero mu mikino itatu nimba ikipe ya Etincelle ishobora kwihagararaho, APR ikabonamo umukino umwe iyitsinda, ntabwo ari resultat mbi kuri iyo mikino yombi. Ikipe ya APR umukino iheruka gukina na AS Muhanga, warangiye ikipe ya APR itsinze igitego 1-1. Abantu bakavuga iyi APR iri gukina ni AS Muhanga ibonamo igitego 1 nabwo bigoranye, bakavuga ati ikipe ya Etincelle ko tuyizi, amanota 3 uzayakura hariya i Rubavu. Ndakubwiza ukuri ko habe iyi APR ndetse n'iyi Rayon Sport gukura amanota 3 biraza kubagora. Mu mikino 5 rero ikipe ya APR iheruka gukina muri Rwanda Premier League ntabwo ihagaze nabi yego. Ikipe ya APR yatsinze imikino 4 itakaza umukino umwe, ari wo mukino w'ikipe ya Gasogi. Ni umukino ikipe ya Gasogi yatsinze ikipe ya APR igitego 1-1, birangira ikipe ya APR ibuze kwishyura, bityo ikipe ya Gasogi yikuraho amanota 3. Uyu munsi rero muri Rwanda Premier League amakipe afite ukuntu ahagaze bijyaniranye nuko bitwa. Ikipe ya Al Hilal iyoboye itsinda n'amanota 55, mu gihe ikipe ya APR iri ku mwanya wa kabiri ifite amanota 52. Ku mwanya wa gatatu hakaza ikipe ya Al Merrek ifite amanota 49. Ku mwanya wa kane hakaza ikipe ya Rayon Sport n'amanota 43. Kiyovu ikomeje kwitwara neza ishimisha abayovu, iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 42. Aya makipe mwitegure ko ugutya panze ari buze guhindagurika. Sinizera ko ikipe ya APR FC iri buze kuva i Rubavu amahoro, sinizera ko iyi Rayon Sport iri buze gucika iyi Rutsiro ikureho amanota 3, sinizeye ko iyi Al Hilal kiri buze gucika Kiyovu iri ku mwanya wa gatanu. Ntabwo uyu mukino nawo biri buze kuba byoroshye muri iki cyumweru cy'imikino cya Rwanda Premier League. Reka ibindi biganiro byo kuri iyi mikino tuzabivugeho ku munsi w'ejo. Icyo ngusaba ni iki: kanda subscribe tubane buri munsi. Iyi ni Manda Sport TV, nge wumva ndi ari Rwanda, naho ku munsi w'ejo.